Okay, Assalamualaikum gang. Nama saya Muhammad Mahmud, dikenali sebagai Jordan Boy, umur 29 tahun. Sudah berkahwin, bakal masuk anak ketiga gang. Junior Jordan Boy is on the way. Okay gang, kepada saya akan lawan orang Indonesia, nama dia Raven. So, good luck for you Raven, train hard. So, jumpa bulan 12 ni dekat event WWC. Okay, saya mula start minat Muay Thai ni daripada umur 16 tahun. Saya tengok TV, iaitu tengok Faizal Ramli adalah satu fighter dekat Contender, orang Malaysia. So, daripada situ saya jatuh cinta dekat event, dekat Muay Thai ni. And sebelum ni saya main sukan Muay Thai, futsal, tapi saya tak dapat menjiwai benda tu. Bila saya main Muay Thai, agak seronok. So, umur 18 tahun, saya start join gym Muay Thai. After 6 months saya training, my coach kata ada competition. Dia kata nampak saya ada bakat untuk main Muay Thai. So, I ask my dad, dia tak bagi. And then my coach jumpa my dad sendiri untuk minta permission untuk lawan. And then my dad say, boleh dengan satu syarat, kalau saya kalah, stop Muay Thai. If I win, dia akan 100% support. So, Alhamdulillah, I win by first round, KO, head kick. Until now lah dia support. Daripada saya seorang, sampai Putra, Nidal dengan Rania, semua dah main sekarang, Alhamdulillah. So, paling saya gembira sekali and saya tak boleh lupa adalah saya salah seorang atlet Malaysia yang pertama dapat kontrak One Championship, and I'm the first Malaysian fighter Muay Thai also menang by knockout dekat One Championship. So benda tu saya happy sangat-sangat, walaupun rekod saya kat One Championship a bit bad, tapi for me I okay. Orang netizen boleh hentam cakap ini itu, tapi korang tak duduk tempat aku, so korang tak tahu benda tu semua, macam mana aku lalui benda tu. And that time kita mana ada sponsor-sponsor, siapa yang nak willing keluar duit macam sekarang. Zaman sekarang orang willing to keluar duit sebab apa? Sebab ada TikTok untuk, so you can marketing their business. If you don't have your name, siapa nak sponsor korang? Betul tak? Sebab kau tak boleh menjual produk orang, tak boleh bagi tahu apa yang nak sponsor. So sekarang Alhamdulillah. So macam dulu liku-liku dia yang paling susah adalah kita nak keluar duit poket sendiri untuk training kat Thailand, nak jaga diet apa semua. Tak ada, benda tu tak ada. Saya tak ada duit benda tu. So that's why lah, saya tak salahkan, tak cakap kat Malaysia tak bagus. Bagus, banyak kat fighter. Cuma saya rasa saya kena move forward untuk training kat Thailand untuk lebih bagus. That's why baru ni Beyond saya training dekat Thailand untuk disiplinkan diri saya balik. Okay. Daripada from zero to hero lah. Siapa yang paling banyak menyokong daripada pasal awal sampai lagi sekarang? Babah. Itu orang tulang belakang yang paling keras lah, Babah. Dia selalu support saya, dia selalu marah saya, dia selalu pukul saya. So bagi saya dia lah orang yang paling support lah. Mama dia macam follow the flow. Okay Mat, buat je apa yang kau nak. Dia macam tu. Macam Babah dia macam buat. Sekarang adik-adik saya, Nidal, Putra, Rania, keep support. Macam sekarang saya dah kahwin, so wife saya pun still support saya juga. So dia tak ada cakap, tak boleh lah main Muay Thai, inilah itulah. Tapi dia keep support, dia suka saya tadi main Muay Thai. So anak nombor 3 saya InsyaAllah keluar dia lelaki, so saya pun nak bagi dia main Muay Thai juga macam saya. So bring the legacy, macam tu. Okay, macam ramai macam orang, kalau korang tengok kat netizen komen, oh ni bukan prime kau. Okay, memang betul geng, sebab masa saya mungkin masa tu dah habis. Saya tak boleh nak fokus 100% dekat event apa semua sebab saya ada my own business. I have my own company, I have more than 20 staff yang saya nak kena handle. And saya pun dah berkahwin, ada anak, and nak jaga mak ayah saya, family saya daripada saya lagi. So saya tak boleh fokus 100%. So bila saya tengok Putra tu ada pengalaman, ada benda yang dia minat, dia kata aku nak jadi world champion Mat. So and dia pun kerja dengan saya. So saya kata tak ada masalah Putra, aku akan try support kau apa yang aku boleh tolong. So dengan pengalaman aku apa semua in the gym, memang aku dengan kau bukan adik-adik. Time sparring aku memang pukul kau kuat. Aku tahu kau lebih bagus. Kau IQ fighter, macam aku jenis brawl fighter jenis masuk. Tapi bila sparring, kita orang sparring sampai darah pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab aku nak Putra jadi somebody. Itu je saya punya main. Itu main saya. Macam orang ramai cakap, Putra ni main Beyond je. Kat Indonesia boleh lah, saya tak main One Championship. Putra actually dah dapat kontrak One Championship. Dah 3 kali kita orang tolak kontrak itu actually. Sebab apa? Sebab kita nak fokus Putra dekat Beyond. And Putra daripada nobody know him, tak ada follower TikTok, IG, Facebook. Bila dah masuk Beyond, nama dia boof naik. Kau boleh tengok TikTok dia sekarang aku rasa 800 follower daripada 2 fight dengan Beyond saja. So kita appreciate Beyond. So kita sign kontrak dengan Beyond. Kita fokus dengan Beyond sampai Putra jadi world champion kat sana. Tak ada siapa yang boleh lawan dia. And then baru kita go to One Championship. Itu saya punya plan lah. Okay, sebelum ni staff saya tak ramai. Mungkin dalam 10 orang.
So benda tu agak penat. Kita orang yang akan live sendiri, kita orang dalam marketing apa semua. So sekarang Alhamdulillah ada rezeki lebih semua. So saya ambil extra 10 staff untuk buat live, untuk marketing, untuk plan design semua. So kita orang just datang tengok, oh okay boleh proceed lah. So kurang dah masa untuk kita nak fikir pasal headache kerja ni. So saya keluarkan kos lebih sikit untuk permudahkan urusan kita orang supaya kita orang boleh fokus. So now saya rasa Alhamdulillah saya boleh fokus on my training, my work. Sampai habis training saya mandi-mandi, saya terus pergi tengok kerja apa yang patut saya settlekan dulu before saya balik rumah rehat macam tu. So petang saya datang training, habis pun training saya akan pergi tempat kerja juga tengok apa-apa sebab kita ada satu building. So training kat atas, tempat kerja kat bawah. So nearby semua. So bagi saya tak ada masalah, not a big issue now lah. Alhamdulillah tak ada big issue. Okay, sebelum nak fight dengan Raven, saya ada fight dekat Kuantan actually this week. So untuk this week ni jujur saya cakap saya just ready for 80% sebab baru habis ni, and tomorrow is my wife birthday. Semua memang one thing all come together. So for me it's okay, I will do my best in the ring. Tapi untuk Raven, stay tune je sebab saya ada dalam 3-4 bulan lagi. So I will train so fucking hard and cut to my 67 kilo. So insyaAllah I will do my best. Tarik diri takkan melainkan ada injury yang tak boleh dielakkan. Saya Alhamdulillah selama saya fight saya tak pernah tarik diri lagi. Melainkan ada the real injury yang memang tak boleh nak buat apa, itu saya terpaksa lah. Yang benda kita tak minta. So untuk bulan 12 ni saya rasa for now Alhamdulillah tak ada apa-apa problem. Saya rasa sampai ni saya akan jaga diri saya sebab saya pun ada my business, anak bini. So saya tak boleh nak enjoy macam mana mak rempit ke, saya nak naik motor. Saya pun takut naik motor actually. So saya naik kereta tapi anything can happen actually. Naik kereta ke, motor ke, bas ke. Tapi I just be careful myself lah. Itu je lah, jaga diri, jaga family. And I rasa insyaAllah tak ada apalah. So untuk Devan, you dah study dah pasal ni? Tak, sebab saya rasa dia tak ada nama sangat. So bila saya nak research dia tak ada. So cuma saya nampak video-video dia yang korang sendiri yang record, korang sendiri yang post. So itu je lah saya dapat tengok. Saya tak dapat study dia sangat pun actually. I tak nak cakap boleh makan, tapi I nampak dia over-confident sebab dia mungkin dia tengok saya last fight saya lawan Amarul saya kalah. Tapi dia kena tahu saya lawan Amarul tu it's not easy fight sebab Amarul is I rasa 10 cm tinggi daripada saya kot. So it's not easy lah. But I a boxer, so memang saya penumbuk bila dia tinggi susah sikit opponent. So Raven tu shorter than me, so you can talk anything you want to talk. You can say your prime lah, kau nak kalahkan aku kat negara aku lah, terpulang. Cakap semua orang boleh cakap. But remember, dekat Malaysia aku jarang kalah. Tu je aku boleh bagi tahu. This is my country, my place.